Kim o maviye söyle. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkür ederim. Çok güzel. Arkadaş soracağım bir soru var mı? Var. Bir saniye. Sonra ben kendilerine bir Είναι το πολιτικό κομμάτι της όλης της ιστορίας. Ενώ βλέπετε πως ξεσκίζονται, ας πούμε, εδώ... Γιατί βγάζεις τώρα. Kendimiz öncelikle güneşten önce yaşayan bir medeniyeti ve bugün yaşayan medeniyeti buluşturuyoruz. Kötü bir gün yaşıyoruz. İyi niyet ve sevgiler. Sevgiler. Şuranızda sevgiler. Και διαχωρισμός, να μην υπάρχει απόσταση μεταξύ μας. İki yaka bir anda birlikteyiz. Είμαστε οι δύο πλευρές μαζί. olarak bir şey söylemek istiyorum. Benim coğrafyam, benim ülkem aynı hoşgörüyü coğrafyadır. Bundan önceki dönem, bundan geçmiş medeniyetlere kadar birbirimizi belki minik kırmışızdır. Ama üzmek bizim haddimiz değil. Bugün belki de ilki başarıyoruz. Gerçekten ilki başarıyoruz. Bugün yani belki de bir tarih yaşanacak bundan sonraki günler için. Bu kent sizin, bizim. Siz de Sinoplusunuz, biz de Sinopluyuz. O yüzden birbirimizi üzmek yok. Asla. Benim evimde misafir etmek istiyorum. Evimde. Benim evimde. Στον τόπο αυτό, στη χώρα αυτή, στο γεωγραφικό πλάτος αυτό, έχουν ζήσει στην ιστορία πάρα πολλοί πολιτισμοί και εμείς θέλουμε πάντα να είμαστε όπως ήμασταν πάντα, να είμαστε ενωμένοι, να δεχόμαστε όλους όσους έρχονται εδώ και θέλουμε να ξεκινήσουμε αυτό το πράγμα, το οποίο στην ιστορία έχουμε και δυσάρεστες περιόδους, να κάνουμε το παν για να ξεπεράσουμε αυτά τα δυσάρεστα και τις δυσάρεστες αναμνήσεις που είχαμε και εγώ θέλω, εγώ προσωπικά, να μπορούσα να σας φιλοξενήσω όλους στο σπίτι μου. Bu benim özel kız kardeşim. Kız Αυτή είναι η kardeşim. αδελφή μου. Kız kardeşim. Kız kardeşim. Έχασε τον αδελφό της χτες. Dün abisi Bu bir vefat medeniyetler etmiş buluşmasıdır. dün akşam. Casey, Tam bu bir- Karadeniz, yani Karadeniz Η diyorlar. συγκίνηση είναι διπλή γιατί Bu bir για medeniyetler πρώτη φορά buluşması, bu dinler buluşması, bu kültürel buluşmadır. Bunu birileri başka yorumlayabilir ama biz Sinop'ta yaşayan bir halk adına söylüyorum. Bu kentte 53 yaşındayım ve burada doğdum, burada büyüdüm. Ben sizi kardeşim olarak kabul ediyorum. Bizimsiniz, bizimsiniz, bizimsiniz. Να ξέρετε ότι εγώ που εκφράζω τα αισθήματα των κατοίκων της πόλης αυτής, να αφήσουμε τους διοικητές, αυτοί έχουν άλλα προγράμματα, ευπρόσδεκτοι, για να γίνεται πάντα αυτή η συνάντηση και η συνύπαρξη των πολιτισμών και των θρησκειών που παραδοσιακά υπήρχε στα εδάφη αυτά. Son bir cümle, biz dünyalıyız. Γιατί όλοι μας είμαστε... Bizi de anadan babadan Yorgo, ben de anadan babadan Sinoplu. burada geliyorsun. Sinoplusunuz. Ne mutlu. Ne mutlu. İyi ki geldiniz. İyi ki geldiniz. Stolya Katrandis, Makedonya Üniversitesi Ekonomi Hocası, profesör. Benim arkadaşım. εδώ. Αυτή ήταν η κορυφαία στιγμή της Bizim επισκέψεως μας εδώ. bu gezimizin amacı, bu ziyaretimizin amacı Προετών, προ 3 ετών, κάναμε τον Εσπερινό και μας είχαν υποσχεθεί την επόμενη φορά να κάνετε λειτουργία. burada bir ayin yapmaktı.
arzumuz. 3 yıl önce burada çok akşam ikindi Ben ayini fotoğraflarını gibi bir Το ufak οποίο bir είναι ayin η δική olmuştu. μας έκφραση να δοξάσουμε και να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Ve o zaman bize yani bir daha Δεν είναι gelişinizde τίποτα burada ayin περισσότερο από yapabileceksiniz. αυτό. Yani ayin dediğimiz nedir? Tanrı'ya Dua şükretmektir. etmektir. Dua Şükretmektir, etmektir, evet. şükretmektir, teşekkür etmektir. Yani bize verdiği nimetler için biz bunu yapmak Και istiyorduk. βλέπουμε υπήρχε χώρος να το κάναμε Evet κάπου. yani Distihos fakat den maalesef edosisi. izin verilmedi. Ya, Arkeolojik ya. kazı alanı diye söylenmiş. Arkeolojik kazı alanlarında izin verilmiyormuş. Bana Yani- öyle iletildi. Ben sizin için iletildi. kendi Ποιος είναι ο επικεφαλής της Ορθοδόξου Εκκλησίας για τις τρεις χώρες, hoş geldiniz. Benelux, Sayın Pandeleimon, ο οποίος είναι απόφοιτος της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Sayın Pandeleimon, Belçika, Benelux dediğimiz Belçika, Lüksemburg, Hollanda Ortodoks Kilisesi'nin Metropoliti Başpiskoposu yani en üst düzeydeki İstanbul'daki patriğin oradaki temsilcisi durumundadır ve ilahiyat yani teoloji eğitimini Heybeliada, İstanbul Heybeliada'daki papaz okulunda almıştır. Bu şimdi Δύο βοηθούς επισκόπους στον Άγιο Ve Ευμενίας, yanında iki ο οποίος είναι yardımcı και επίσης piskoposlar απόφοιτος var. Evmenya yine bir έχει ένα τιμητικό τίτλο μιας πάλε ποτέ διαλαμψάς επισκοπής της Καπαδοκίας ve o yardımcı olarak bu piskoposların belli bir şeyleri vardır, bir yöreleri vardır. Belli bir yörenin piskoposudur. ήρθαμε και εδώ. Συνδεόμαστε με την πόλη της Συνόπης. Αυτό το τρόπο. Sayın Atinagoras'ından ünvanı Sinop piskoposudur. Ben kendisine Sinop piskoposudur. Tabi burada Ortodoks olmadığı için, Hristiyan olmadığı için başka bir yerde hizmet veriyor. Fakat ünvan olarak, isim olarak bu ismi taşıyor, bu ünvanı taşıyor. Σιμών πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων πατήσας
των πτερίγων της αήλου ύμνηση μας προσπίπτοντας εκτενώς και βόντας εκ των γη ου κατέλειπες Θεοτό This Saint Phocas, you know by history, he was a famous bishop here in Sinope and a great saint of our church. In Constantinople, we still have a church dedicated to Saint Phocas. And Христос воскресе из мертвей, смертью смерть поправ, Иисус живо в гробе. Христос воскресе из мертвей, смертью живо даровав. Христос воскресе из мертвей, смертью смерть поправ, Иисус живо в гробе, живо даровав. Ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. And we will leave this icon here for you Thanks. to remember this. Yani bu ziyaretimizin Ben şey olarak ben Sinop'ta yaşayan, bundan sonraki ömrümü burada tüketeceğim. Sanıyorum burada öleceğim. Ama ben bu emaneti kabul ediyorum. Kutsal bir emaneti. Saygıyla kabul ediyorum. Sevgiyle kabul ediyorum. Şuramda kabul ediyorum. Şuramda kabul ediyorum. Şuramda kabul ediyorum. Şuramda. Λοιπόν, εγώ όσο ζω θα Bu κρατήσω την εικόνα dinler αυτή ve σαν- medeniyetler buluşmasıdır. σαν Bana emanet edilen benim ve Hazreti Peygamberim gibi kutsal bir insandır. Ve ben buna şehrimin 7 emini diyelim kutsal bir insandır. Ve ben buna şehrimin 7 emini diyelim böyle öyle kabul ediyorum. Benim bundan sonra kardeşim, dostum her daim. Gözlerim benim. Θεωρώ και αισθάνομαι την υποχρέωση Böyle bir şeyi πλέον bizlere yaşattığı için de να- teşekkür να ediyorum. μιλάω την Gerçekten εικόνα teşekkür αυτή ediyorum. σαν ένα πολύ πολύτιμο ενθύμιο και σαν ένα πολύτιμο Doğru ve doğru insan da bu. Doğru να insan da, είστε doğru σίγουροι emin eller. ότι την παραδώσατε σε σωστά χέρια. Ve ben evimin Θα την bir φυλάω köşesinde και θα την seneye geldiğinde bundan sonraki ziyaretlerinde onu o evimde misafir ettiğimde θα görecektir. την και Görecektir. όταν θα ξανάρθετε Ve görecektir. θα τη δείτε ότι θα είναι Ve στην görecektir. θέση που της αξίζει.
Bir tek şey Sana istiyorum. έρθουμε, Bir δεν tek θα şey φέρουμε ξανά εικόνα. Türkçe mi? Sinopluyum. Ben Sinopluyum. Τον Είμαι κύριο τον συνοπής. θυμάμαι. Πριν από 3 χρόνια ήταν εδώ. Basın mensubu bakıyoruz. Είναι δημοσιογράφος. Sinopluyum. Sinopluyum λέει, επαναλάβετε, είμαι συνοπιές. Είστε πολίτης συνοπεύς. Τιμής ένεκεν. Τιμήσατε. Και σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως που του αναθέσατε να φυλάει την εικόνα αυτή. Şimdi saat 11'de buradan sonraki paşa tabilarında bizim tüm insanlarımızı yani dostlarımızı Που του αναθέσατε να φυλάει την εικόνα αυτή. Şimdi saat 11'de buradan sonraki paşa tabilarında bizim tüm insanlarımızı yani dostlarımızı hatta akrabalarımız diyorum bu insan anlatmaya zaman uymaz. Orada küçük bir mabedimiz var. Mescidimiz var. O insanları orada da görmek isteriz. Nasıl biz onların kilisesine geldiysek onları da orada ağırlamak istiyoruz. Λοιπόν, θα θέλαμε αφού κάνετε την... Sonra ne diyor abi? Tabii olarak. Buradan aşağı yürüyeceğiz. Hayır. Ρωμαϊκή διοίκηση. Οι πληθυσμοί ήταν Οθωμανοί, ήταν τότε Έλληνες. Όχι, όχι. Oraya taşımış. Δεν είναι 2-3-5 μέχρι. C'est une partie des bains romains ici. Ça n'a rien à voir avec l'église. Burada her yer mezar yani. Çünkü Osmanlı iki yerde göbeğe izin vermiş. Bir İnce Dayı Mahalle. Τους αφήσανε έτσι, τα οστά κλπ. Μέσα εκεί είναι. Bulduğunuz kemikler falan o buluntular içinde mi? Pendant 30 ans, le président honneur, M. Sidiropoulos Giorgios, et moi-même, c'est pendant 2 ans, donc président de l'association. Nous ne sommes pas nombreux, mais pendant... C'est ce qu'on appelle la nourriture et surtout d'avoir, faire vivre les émotions, c'est ce que nos parents ont vécu, et donner à nos jeunesses, donc à Bruxelles, qui sont nés là-bas pendant 2 générations, de devoir faire la continuité donc, de notre racine qu'aujourd'hui... Bu akşam Trabzon'da. Bu akşam Biz de konuk olarak geleceğimizi söyler misiniz? Voilà. Donc la Kemedze, ou la Lira, où nos ancêtres, ils jouent et nos enfants, ils continueront à jouer. Et c'est que pour jouer la Lira, je crois que j'avais bien expliqué que depuis que nous sommes là, cela veut dire depuis que autre, il est toujours à nos côtés et on espère qu'il restera toujours à notre côté. Et pour cette occasion-là, je vais honorer aussi notre épiscope au retour, puisqu'il a promis qu'il allait faire l'aller-retour souvent. Voilà, je ne sais pas comment vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Et que Dieu vous bénisse et qu'il donne le repos de l'âme de votre frère. Nicolas, qu'il est mort aujourd'hui. Moment, Almak
Meneer Brokaar. Meneer Brokaar staat te kletsen. Bakar mısınız? Ya